Iako smo do sada navikli luksuz viđati samo kod onih nešto većih automobila, s dolaskom ovog Francuza na hrvatsko tržište sve se promijenilo, pa sada luksuz imamo i ovakvim manjim gabaritima. Danas testiramo DS3. Pariz na 4 kotača, tako sam voljela, još uvijek volim nazivati francuski automobilski brand DS koji je prije nekoliko godina stigao i na hrvatsko tržište. Stoga ako volite Pariz, voljet ćete i DS jer DS je sve ono najbolje od Pariza. Avangarda, elegancija i šik. Idemo sad malo i o ovom ljupkom modelu koji nam je danas na testu. DS3 najmanji je u DS floti i riječ je o gradskom crossoveru. Da je crossover najbolje vidimo ovdje s boka gdje nam je onako malkice podignut. Avangardu, eleganciju i šik vidjet ćete kod DS-a već kada ga pogledate sprijeda, a gdje je jako uočljiva ova zanimljiva maska. U središtu maske nalazi se ovaj elegantni DS-ov logotip, a cijela maska napravljena je od ovih elemenata koji nalikuju na dijamant. Manje upečatljiva, ali jednako efektna nam je i stražnja strana automobila gdje se centralno nalazi natpis brenda DS Automobiles, a ispod se nalazi i logo. Ako ste mislili da dijamantiće imamo samo sprijeda, gadno ste se prevarili. Dijamantića u ovom automobilu, ali i u ostalim DS modelima imamo svuda. Izvana, iznutra, gdje god da se okrenete. Između ostalog, ovi dijamantasti oblici nalaze se i ovdje na svjetlima. Zapremnina prtljažnika našeg DS3 iznosi 350 litara, a ono što je možda malkice nezgodno jest način kako se prtljažnik otvara. Naime, obično automobili tu ispod imaju tipkicu za otvaranje, DS ima ovdje ispod. Ako vam se zapremnina prtljažnika čini malo, zapravo i nije. Za ovu klasu automobila to je dosta, no ako trebate nešto veći obujam prtljažnika, slobodno spustite stražnju klupu i dobit ćete zapremninu od 1050 litara. Što se tiče stražnje klupe, putnicima će ovdje biti jako ugodno i udobno. Zašto? Zato jer je općenito DS kao brand iznimno udoban automobil. Kada sjedimo ovdje straga, čini mi se da jest nešto tamniji ambijent, no dobra stvar je da ovdje imate malo svjetalce pa ga možete upaliti ako vam je potrebno. Ovdje straga ima i nekih praktičnih detalja, kao primjerice džepići ovdje na sjedalima. Tu imamo jedan isto džepić s mrežicom. U vratima imamo kao neki cup holder. Imamo i ovdje jedan manji pretinac. I ono što mi je jako interesantno, imamo onako manje prozore i dosta visoko je ovaj kao rukohvat tu stavljen i tu gore se nalazi i ova tipkica za spuštanje prozora. Odlična stvar u ovom automobilu je što ima 3 izofiksa, jedan je na suvozačevom sjedalu, a 2 su ovdje straga i jedan detaljčić koji je meni osobno jako zgodan. Ovaj DS logo nalazi se i ovdje na ovim naslonima za glavu. To je baš onako jako poš i fancy u duhu DS-a. Drage dame, jedna odlična stvar za nas. Ključ ovog automobila ne morate vaditi iz svoje torbice jer čim se približite autu, auto se uključava i kvake ovako elegantno iskaču van, tako da možete baš fino damski sjesti unutra. Da je riječ o premium marke automobila, najbolje ćete vidjeti kada sjednete ovdje sprijeda i prvo što ćete primijetiti je da je sve fino. Znači i kada gledate, ali i kada dodirnete, sve je mekano, sve su neki fini, nježni, glatki materijali koji su baš onako ugodni na dodir. Dominantan materijal ovdje u unutrašnjosti je fina napa koža, zato je sve tako mekano i fino, a koja nije onako čista jednobojna, već ima ovih nekih svjetlijih detalja i baš pogotovo pod suncem na svjetlu izgleda jako efektno. Glavni ekran u našem DS3, dimenzija je 10,3 inča, on strši iz kokpita. Zašto? Da bi bio u razini vozačevih očiju. Ekran je inače jako responsivan, baš onako lagano klizite po njemu i također ima mogućnost personalizacije pa sami možete odrediti što želite postaviti na koji widget. Ako ne želite ništa gledati na glavnom ekranu, jednostavno pritisnete ovu tipku i onda vam se pojavi ovaj sat koji se nalazi u dijamantu i to imate dvije izvedbe sata, ovaj koji izgleda kao pravi sat sa cajgerima i ovaj digitalni satić u dijamantu. Ovaj dio ovdje kod mjenjača bih vam također htjela pokazati zašto. Zato jer se na njemu nalazi hrpa nekih fizičkih tipkica. Pa te tipkice su zapravo za otvaranje i zatvaranje stakala ovdje.
sprijeda i ovdje straga. Tu nam je i ručna, tu nam je mijenjanje načina vožnje i tu nam je otključavanje, zaključavanje automobila. Iza sve ove elegancije, finih materijala i finog izgleda ovog automobila stoji zapravo poveznica DS-a sa francuskom tradicijom obrtništva koja je duboko ukorijenjena u brend automobila i koja se zapravo očituje na svakom koraku u automobilu. Posebice ova priča sa kožom, jer su francuski kožari bili jako poznati i DS je uzeo taj dio iz tradicije i implementirao ga u svoje automobile. Kada govorimo o sjedalima, još jednu važnu stvar treba istaknuti, a to je da naš DS3 ima masažu sjedala. Tako da kada vam je dosta vožnje, jednostavno stisnete masažicu i uživate. Ranije smo već spominjali dijamantiće, pa kad smo kod tih dijamantića, vidi njih imaš svuda. Imaš ih na kokpitu, imaš ovdje kod tipkica, imaš ovdje čak dijamantni uzorak kod ovih ventilacijskih okvira, vjerovala ili ne. Gdje se gasiš ti više? Ovaj naš testni DS3 je benzinac, 1.2 motor, 3 cilindra i 130 konja. Jedna stvar koja je dosta meni osobno iritantna u vožnji, ne samo kod ovog automobila, već kod svih automobila, je takozvana opcija start-stop. U DS3 nemamo fizičku tipku za to gasiti, već se to radi na glavnom ekranu, odnosno tako da preko ovog prečaca, stisnete na ovaj autić, dođete do ekrančića gdje onda ugasite ovu opciju i normalno se dalje vozite. U gradu je ta opcija jako naporna. Zbog toga što ima ta famozna 3 cilindra, naš DS3 zna biti malkicu glasniji. Primjerice, pri većim brzinama na autocesti ga čujete. Već smo ranije u nekoliko navrata kazali da je naš DS3 mali gradski crossoverić, pa onda valja malo se osvrnuti i na njegovu gradsku vožnju. Zbog toga što je automobil povišen, to će vam biti super jer je automatski auto i pregledniji. Bolja je pozicija za volanom, puno bolje vidite, iako tu ispred na haubi vidim ove njegove malo ovako uzdignutu karoseriju, ali to mi ne smeta jer, kažem, pozicija je jako dobra. Kada smo već kod sjedanja i položaja za volanom, oni vozači koji cijene udobnost iznimno će cijeniti ovaj automobil jer, kao što sam već ranije kazala, jako je udoban, a to je onako, možemo slobodno reći, odlika Francuza. Prosječna potrošnja našeg DS3 modela je oko 8 litara, no budite spremni da u gradu ponekad ona prelazi i 9 litara. Zašto? Zato jer ova grozna gradska vožnja tjera nas da vozimo stani krani. Kada bih trebala ukratko opisati što je DS, DS je francuski šik. DS je onaj automobil u kojem ćete se, drage dame, osjećati kao da ste u Parizu, doslovno. Drugačije izgleda, drugačija mu je unutrašnjost, drugačija mu je malo i vanština. Tako da baš je poseban auto za posebne ljude, to je za posebne vozače. Cijena modela DS3 kreće od 27.800 eura, a cijena ovog našeg testnog modelčića iznosi 42.300 eura. I znam kakav je DS auto. DS je poš auto. DS je najpoš auto na tržištu koji postoji. Mislim, nije slučajno baš ovaj konkretan model predstavljen gdje? Na Pariškom tjednu mode. I to je interesantno točno u ovoj boji koja se službeno naziva Diva crvena. Mislim, DS3 je luksuzni crossover, tako da ako tražite takav automobil, da je malo više fancy, da je malo ljepši, da je malo luksuzniji, da je malo više premium, počnite gledati ove modele. To jest, počnite gledati DS. Znaš kako se ja osjećam u ovom autu? Ko diva. Ko kraljica Pariza. Ko prava Parižanka. Ui.